Онтан усалдан батагай нәһилеген биетте баһнай кайыстыбытын мобильный бригадете отулетин үгенигер сылжар билигин бeye сүйүтүн аһалыгын булунан улус резерветин толоруга кыттыстылар. Белемнемит сүйү аһалыга 100 тонна от, сенаж, зеленка, суданская от келин атыга барыга. Сехили устаа корреспондент кепсир. Биетте баһнай кайыстыба суданская то 2 сылын ыгар. Бу түргөннү күнөр то эрдеттен ыган быйыл канчаретин үннерен 2 хомыяр буланна хулели сылжаллар. Былырын өтө бастығы бұрылағын болан қадары норматыны ең арыйы бағысқы мүкіп бұғылағаты. Онна инегінен ғаттан кәлейті қадары арыйы ағаяқаты. Оны бұйыл өтті сығабыдан қалты бұдан кәнөрінен мәт қойыты ғамыт бұйыл үйін үте чөе. Кәнчарыты балатча әме ұған иккеті қамылдан сөп бұғылақ демет. Ол бұрылағымыт онлық қайыды бұд бұйыл. Түргенлік сетер. Бастакы үнүтөр бутандык кайыр онтон да кенеке олус түргендик ухурабит. Күнгело бидди карагынан ен эбилли курду була. Улус үдүнөн бу суданская то бетте баһнай кайыстыба эре үннерер. Быйыл бехин гасилге ыстылар. Бу тордук сылга хылыгар табыгастаган белетиллер. Бу суданская ахылык быгытынан табыгырдук сылгыга үйрөбүт тиянатыбыт. Кене бу уотунгар майгынныр дорокка хогос. Онто сылгы олус ордук сөбүлән сиребит. Бетте баһнай кайыстыба суданская тутагынан Приленская 19 тото эме үйнерер. Бүгүн көрөбү курдук Приленская 19 үнүтө кугана хок. Быйылгы хылтантан бихе мантан 16 центнер аларга келияжан буландыбыт. Оны токежек бу республика районамыт сорттар бихе условия шаптыһәдләрен быгытнан погода хайдак бар түгеннәр бәйдәр стабильно урожай бирәләр. Онотын бихе кайыстылар бит. Сүлдән бирәләр. Быйыл кайыстыба ылымыт буланнарын толорор кыяктак ол гынан баран батарыга устуктары көрсөллөр. Диттен конкретный договор авансирование ен бар бит болар. Кей планнак төлөйт. Бидим манта ганы даганы осене гыны кеңетер кыякта балла гынан баран батарыттан кей хайыр. Туттунар. Быйыл от үнүтө үчүгөй, ону таханан Куран күннер сөбүгөр туран берен батагай нехереген жана оду кыя оттатылар. Нария Бочкарева, Дмитрий Сивсев, Сахат Левинета, Усалдан.